Ebusia aha emergency Ghana TV eso. Enne ye story ayen saka ne ye maame abepie mu e wo fidie mu ha sei. Na odina brabo mu nsem kakra na abedan ye waka nsem bebre na e wa ha sei. Eni nti no ye be kone akohwe video no e de aba. Na ye maame nsem a woka no. Me di bia to me hofo. Nso a wo hwe me nso. Fe bi to hofo because nsem wo mu pa. Nsem de ebi wo mu. Nti ye nkyerese ne ye be ko ne akwa akohwe video no abaye ba na de bibia ato as me say fe futu ofi ye maame asemi mu because nsem a we plegu ho no ye maame fo na mpenifo ni ti make say me yele mi ku no maame wi abekasa kakra e de afa ho eni nti ye be ko ne akwa akohwe video no e de aba subscribe na like na fa comment so e ba comment adom na o kure no so kure ni ne ma no no fashion about the sadi ni komo medase odon for mobru for ene ye da fofora o de ache yen papa yen timi nkwati wunye bibibia ye enu se nenso ama ye da e kire se wo di da ya ache yen de sibia ye wo edawo wanim adeja esra wo se me ne nuanom ne me ma ne madofo nyina ye be che wasem mpai woni se bie wona so wakoma ne wadwene eniwan no mfa asem we nya asem ne yefo ne dan so a ya nyanyira ma be na mesre wo do ba Yesu Kristo di amen bacho asorobe mu na wo papa me de masori be sie kakra te se me da se wakwa asorobe be be zini me be sakra party 15 years ni me da se pi ana obema munya mic ni ba What is your age basing? Me is 56, 57. Very good. That's it. You say, "Would you not hear anymore?" Show me. What are you saying? Me who is a me kwan. Ko kwan. Sabe ni ejina so na ne banses na mu twema perfume papa bi empabwa papa bi. And say that so ye de kofre. Na so so hu ni saying. Papa, o da so ye kama. Sir. Me who say I say me age group ni. Di o ye kama. Say de wunyini na duru na ye. Nipa bi nya ne sa. That's it. E mema ne no mu si su ni bi no e ho bi. Bibre ase. Bibre ase. Bibre wu. Omo hu. Oh, bi hu me. E ma so no mu si su ne. Ne bi ewu. Okay. Bibre wu. No. Omo hu me so hu ya. Okay. Say eh ku wo de okra di na ni sira. Ko ne nkan si ne wo se kudru. Okay. Nobody else. He said, "My saying, patch of my 9. 4. My saying, my saying, and my 2, member 2. If you are Roger, Debbie. Okay. And mammy, you know, mammy, you know, Obia will be away. Oh, my okay. Your husband, I feel a when I'm going to university. Okay. Mamma, son, no more way. Obia, okay. And we didn't know. Oh, last one, cry. Oh, shh. Ache. They 6 years in it. 6 to 7 years. Catching the papa. And I be man no. But you say. Be man no. Oh, kafra. Now when you for friend say when you. Imagine you. Ah, I didn't know what you. Say can. Yeah. Nga pe bia ma me na. Eh, say you can jam ya betra ma dey. Eh, so. Oh, w. You try dey mo kakra be bia be kama. Guso. Me da se. What that woman? Say no si share brana say. Me brasi de. Me be share say 82, 83, 84 when me hu say ma be girl. Na. Ya, chasi na fufo. Adam fubone. O kwa na odi nichi. Yenko hwesini. Kodila Rex ye broye ne so stay pe say na obese 14 Saturday 14 15 and so still pe so ko hwe shole ne na ajane na sefo e free ho di mua ne asan be dancing competition Subi night club ne na sefo di two kwan ne ade e mua na disco so abeta so cambio ne freaky dikini ne first trap ne podium ne na sefo
ni nyina me hu bibi papa bia wo ho o fa be ma na wo fie be sen first time be ma fa no na wo fie be sen na me re 15 adamfo na ni ma wo sa bre ni mu no na be ma ko hye de mu a na wasoma no jama ko frem bra na ko hye punu echi odu na wato hye no so no wo ho ene o papa ne ma me ene dan achi wo papa na me die se ma ne bo ayi a ampe a na me ko bi ni hwe mo bo mu se tu ni de obabo mu a se me ge no no wo die na ba ne se me die meka se na ye kom oh e je se na me ko school be na me ma me ni ho na me area na bra bi to ho ni si me kakra be 4-5 years na oya o se na ere ni me nti okoye so kinsa ma me ya na da e ko fai o fa ho na area oh nimre amapon school aba be 3:34 no o bo ma me amane ni se be mu ni se be e chiri yansa o ni na nyim ye baby nti ono ya wosa no moto aso na se ba ko be no na ai ti say yeti area nti do time bi yeti mi fam nti ono no e ba sa no once no oni jai wan ko hu bi mu osan bai mi nyi na na mani ate no osan bai ya nshada ti sabe no nya be ma foforo bi no bi so atrim kakra nsa na sana me konyam nti no di oni na ba sen menyim ye ne menye 16 na be ma no so fi be sen oh no so be chan be 2-3 years no ye juma no sua 15 okay nti nyi sen no ga of 16 when you say sabe na papa ne ma me ware papa na mama ja ware na me be 6 years nti we na ko ba na so unya juma na obe elementary school form 2 and form 1 oh na that time I jai school cry my commentrance form 1 na man pass tina say na ye na for na stress mintina mintimi nko na o nwa mpani for di wanim baby okay is it all to say me 5th born 5th na say di waji 3 me 8 na so ko fanyi sen dia ba ye fanyi sen hwemu no obi a osua adwuma as mechanic kwa be no fa so hwe abayo wan hwe me wan je kra tre ne kese kwa ni nya be 4 years no hu se ne ba no be di 2 ni dina fa na de kwa me na fa so hwe wo me ma me ne bo no ka kwa me so ma me no ide adwuma me ma me chiri no 83 kom ne de ne ko kra sinti no ye ko doi ko be so amako tetrim kwa ofin ho kwa no okay ye ko doi no ma me no ba keto no na me nya wo ye nyemo ye no na kwa kra so nti na wo se e ko tin ahahan awono mo no na se fo jichire mu no kontomri ku kwa sin kontomri na e ko tin na dia ba kwa ho beton no de toto ba ho ne ma wow nti how na wo ye hospital afie me wo amako hospital bo amai hospital di be sen na wasaba kuma so di be 4-5 months na ma me de me buy room anto di wona me ba no be nyine onyi kakra na nti sabre na wani afi wani ati na kwa be na fa so didi ya sad waba mu krum na krum no matena open na kuma se na fa na oti anto kuma se na yeti yenya so ani etena afi mi kwala na ukwa kras na it is living no na e fa na difficult be we ni de enya na maame no obo sobo kwala boni bibi se bia eni ne ka se ni na obididi ya na on tete me se de ya se be ye me ho boni okay oyo se anya ba nti me ho na me wu ya ya to aso nti ntuma na de na amamele de ma ho oh satan de na ntuma nse na ufra wunya ba ku bu mu de dugo kwa kodware ne ufu satali bia so de na ho na atarishe ne mpaboa so neti sen ene de se me yenim kura because na me nya nuru ho ye chale wota bluebird ne watwi ho come on no bauti ana twa down cat se onam na kra ne kro obi hu se oba na se unu yaketwa obi hu se a wo de ne be ha chiri bluebird bia be ma no fu mko we me hia nya de na o ma meka ho amba we bi me ko ha wani ya wo ya pa ho na mani edin ti sata me hu ani ye ya no be me hu se ma din ma ye nkwala bonus sabe na ensa no mo so tese no hu madras sata me no ma me hu eno achiri kura ansa na me hu sabe nti ya ba ntwa
akora na nya be 5 years ansa na msa ba Kumasi me ne na me ma me te no e wan to aho na nko ba Kumasi betra mu fie ho nti wo ba no be sua adwuma na so yere me ba ma me sua adwuma me be to abrabo no so se na me benya friends nti wo kwa e de na de mu be di ni de ala na asta abrabo na why itimi tena kwa na yeso sempanyifo sika sa ni de tibi ho ani se ya be girls aye ho fe nti me bacho ani hia me pa se wo de akora no 5 years eja akora no no 5 years na wo ba Kumasi ma me bo dwetire na so chiro bibia be ya na so wo ba ne se ba ma me ba ni se medwane kura che se ma me ni bi ni ho nti me ni bi meji ho na no ho den na wa so makofo musu ya ba nti ni edan ho abenya ba bia da akadi obedi nti wa na wo struggle for nti una fofo ne bia wo ka ho ana me ni ma me wo ntem na o busa sa wo na se wonyima se ne siti o busa o eno o ma musa da no nti no wo ba e no wo ba no be 3 years na ba e edi be se na o se nya be ma foforo ana o nya be ma foforo anto aho onu nya be 8 years ansa na nko be ma ho da na me makobe na me nyim nechi na onyim nechi na be na no fa na wo nya be sen de be ma wo fa wo bi mu no first one o wie no be ma wo fa oh and the ani afekra na me nya be ma foforo no ono we e ba so e ho ne de aban adwumenti ye de besie kakra ama ya ban adwuma na o so sa enso no da o no fo na se ono esa kwala no nto betima no bi aka na papa no bi to ne be so mo hwa kwala no kakra ama o ti ase ana mpene chira kwan ni hwe ne chira kwan da so my boni mi hu say wo bi train me are na me papa me nana ne antwa hene na me nana se me ja kwala no ho edi na koma ne papa ntino ne buofu no ma ye chimitum say ye ntwema so kakra wow nti ho na na che so take advantage eyi mi free na kwam de me ene me kodai nezo kusu docket na I saw on chuntum sa no le fa ho ewo sa ni sa so wabeti nanim ti se dia so wo boa me so wo moa me na se mo ni na mokra no bi rin se wo boa wo sa ni ti na hotel na se ni fi edwuma mo na iri no yo man sa wo kufu for so nti ya chire ne be wo de chire ni se wabefa me se ne yire kora na me no na aduane ye bibia tu ko tena ba so me ko ho koda no o se dade ensan bi be hu mi ma me so pese o ware antine o di bili no sabe ko wonya be 17 17 urade ene na sabe na o tesen me di se hu sabe no ahofente sen na me ba ti me body wa body kan na o so wan se mu kitwa sa le tu ebie na me hihye ba akoy se bi si anu apapa ai se urade wow nti be ba sa no a hu se omwa na atwe hu fini nchen Debi menene ko tutu kwan kra ko ba bia na o de me ko nti afemi hu se o yisu mi for na dwuma no nye do se obe ware me ko investigation do ko yire so o chewa dwuma so kwa chimo da o de me ko kwa kwati a o de me ko nso na me hwe ase me ye dwuma ye hu na me de ni ja sabre na sika o wiase so oba ne be matis kasem na tesen sabre na sika wo na ahoto wo ho bibi kitwa bi eson na ni sabre asma kanem se somewhere 88 87 satan so na afablon de so hey inji no o twe ho na ho ha be so mu ana me ba me san ba Kumasi nti ba na me am be bo me bra se de me pebia ena ese wo no sabre na ona fofo no so no omuwania no bia wo still ebi me hu so bia wo ndi ababo no so le si cha se wo ehon de se be bo no se rough na e be ko disco e be ko Rivoli Rex that time so na bruchi fon so ba na kels no be na ye kels na ye pemi o sabre no pem me de dade bi hegem toton a chi ansa na ubi e bai kels no e mu de na sha se ubi na de twi na me de twi be na mfim ti wi na di ti ni sa de TCB yes FM na bubu mitiri ni ni
nezi me be sakula kra eno sa no ka wi hia me nton ka me kire yo mo samna na dia fa enso tinya sin na etimi hyehe ye ewura na afi na me de twe be komiti nwi edi twa cat na ya die bronze na esin so anhye bi esin na agia for ton no da bi ni ye hye bi se ne okoba na wayi ato ni wie ye hu hye bi wo be fia na wayi hye bi eno wo wo ni ska beto bi na wo de cigarette de cigarette 55 cigarette gold na show salo ho ne se wes na no sana ide na efe ne wudi nko ayo ha na wotwi powder wa wafono ho no twa bag bu radinya twa bag bu ebreko abusuafo my sister ne ebo enkomo se osi hyase na obehu ba bi akọwie so uhwe utia na ba famu aba edu ba bi a na emu odin areho na nso oba ne die di aba ne di aba de wona mu ina no wo twam ho tra na ne ye nya no na obo enkomo me da se intino na ene masam so net se unya ba no ba ko pen ne tra na se die ne ba mu die nipa ne ye wuntina ma fa mema bebre na se e ba ne sen papa me life de na me fa mema bebre me fa ba ko na sabio ne me kasa me pem kwasa semti no wo ye ya papa ki wosi nchem ani asumbo kra mebo kokuo no akoma no ha na yi wosi nchem na ko ni ne jawa no pa no nsia nwumre no nsia obehu me ne be ma fofo enu ana no na sa na nsubaite nasi na sabre no mu mai mutimi de be ma ko transport oso opewo no no manum no a wi a we fa so kodwo so ba no madwane ja be ma ne sa nyama yi fa ho nti du ba bi so a yesu ni ya fast aggressive ya na so meto ade ba ne eja mo ho na mu anka se be je mo mpabo wa ne ya je obaga obi ye obi pe papa ba ne sen he fa do no be so Ashtown frozen sports bi wo enim he ya traffic light wo na e ko tena wa na ko bi o ti se enum na we ana ofa ha we ana osmi dun saba we ana osmi dun saba na ka me nko ana ohun se mi sun pese mi dwane ti nukure na ye den ti de be ni se me ye me ho te se obi a ma dwane nye na me nya kwan ye dan titi so me am say ya de wuni mi wo hen che say me ya aggressive tete mi ho ani nipa ba ho me wow am di fa ho eno an so me say sam me no so no na night clubs bi mo asase na eba early 90s no na nya sam ketwa afternoon jump no ni ade say sabre no running curfew ni ade no na ye mpia najo curfew na ye ko afternoon jump awia na ye ko no sabre no also dem te say afternoon jump ni sini no na ekoko bi say na that time ko pa wo ho na freaky dicky hanso edum ha na ye ko bi sabre no afternoon jump no nyumpa na mota bopa bi ni de it could be it could be so nice yes na mi jinam na sabre na wo so mezo me da se wo anyo mo sani ma we nyina no aka na nyina de eden agude edru ba bi na fere bogus ebe mu ntu wo boyfriend kwa na so practice nja ko fa boga yenhwe bogus so asem so ba mu sabre no 80s ne be 90s na bogus yi omuti ti Germany for de omudi ayeyen me sim wo fa ba ko Ashtown ko tete ne gira ma me nyako na boga ye fa na tena bluebird na oba tena ka ma ka yiko na mo fa show panka Ghana me di bi di kanachi na opanka no etwo na waye ka aye 3940 na mo fa esu na nipa betimi ka komunika boga ndi ene say basa ndi mo de na kwamba na boga so no mo de o mo fa so no mo suso mo boys na na mo no mo ho no kwamba na mo de o fa so boga ndi ne ho no na say boys na kwa ye nkwala ama yen nti ye classmate fo na ye no mo ye dance competition no ma be ye nkwala bi ko no no odidi ni ma me nsem na won so wa be ye ho akwala so ye kobolo asa onye kobolo nti no be de didi nti gise bogus ni bi ba wonsu unye bi a ne se ho no afa wenye bibi na sana de na mka kire boys so boys so ka be nkire no sa na be show nti wu na so wani ye din but babo uru say ne babo ntimo fa ho nti ne me ko babo me obi proud ha
boys be brow for the pentwana or the broken ties child mom no ba okay and you about us me no it is an hour so no so my former boyfriend school times and I say actually better who say to we china panina nyasen na panina 8 years 8 years now no also be man oba be me mi no wow and so na sabe na yadwuma na wonya adwuma na be man so de adwuma be man so nya adwuma na ma me ne hwe no ehwe no ti kwa ba so mo ti mi hwe akola sani ma me de kakra ba na me ma me de kakra ba sana abeye ma me fo no be de na ti sabe no nya be 24 me menya 20 menya 20 mu be 20 after 20 kakra nti ono so no hwe na din ti se panina na se we na emre kakra ono no hwe ne de me hu se ma me abregu second one no first one no okay me hwe ma me bre wo ho na che say masako fa second one na ba second one so me ka che boy se ma me ni bi ma me ohia etetre kom de ne ko krasi ama bi me ni obia na we ni se wo kwan bi a fa so hwe baby a me hwe wo opel enso na bi ni wo no ma me no aduane a ne de ye twa ama no no de abre me di me kwasua akodi ni ma me de ma me ne ma me sopia na ne papa sopia enti awofo no hu so onya adwuma no no wawo no no mo no wontam te sen na mo ben ye boko enti no obi anka o hwe na wo wia wo ho ade san wo wia wo no akosa kete overland bi so no mada na obanan sesa ata na ono de wo me ma me ho second one no panini no me de ketwa no ketwa de na me nya wo ye I'm just saying, penny let you know what you into no on your juman. I wouldn't on so on just also want to die with you when or Danamane I'm with you. Oh, say if you a family house and a day you need bread yet to cry, then to be that home. No good. Indeed, where is only translation? Oh, no, yet tonight I mean, you say, oh, yet tonight said it. Where me wo ye nana confusion see e ba se na confusion see like o cry so o kon cry about ko o that time so na nye ya itimi kon cry about it you know because o kon cry na ko bruchi sa be 6 months ni so mai timi bo me hu odina hwa kwala na me ko hwehwe no won cry me hu no na ye say wadane na echi ama me fa ba fofo me nim de na o peso ye na o peso otu kwan na o me ka chan se me de akwala no ko ma ma me na o so no kwan ko bede nya me ti wona me de akwala no ba kuma se mbe hwa akwala na ntu nya be 2 years na me de no ko ma boy ne ma me wow na boy ne ma me de ase o ye settle ne magugu abrochi o mo wa no me de akwala na ba ono ne hwe ne nana no na me de no ko kan no and starting my new life not to say new life is hard na Selena and not of yes I say no ni ho adwen ni bibia sani ho papa ye ma me na hwe ye me ko school be ba aduane wo ho a me be di nti be panties ya to St Michael ya to dozen na ama me nti mi nim o de twibo fo be mo no ye di apepa ho e di apepa ho de chance nko da say champion case asemi nti na no kreni me shanna ma me wo eye adwuma oni titiri na eye adwuma be na adwuma no wo no medifo a ono omokoye adwuma no nti wo kodwuma oni ni medifo na nti adwuma ho asam die ehian anya se nya amba madwenim se ehian normal ko ye fidi me se eba Ezra 94 nti se no ya tu atwene edi se na nya be ma foforo oh wono no me wo second one de me be nya drug dealer bi anache rante bi won ensem no sabo to wi ana se tramadol ana se cocaine satan koko abuchi Germany ade satan the cocaine no we no ye somewhere 95 ana se 95 na cocaine asoro de on way mi hunu Ashtown Main Street na post office wona mo ana ushia no what take mu okay kakro car ni na ese Mazda okay and original say rabra original ni di nkoma like else baby no ase why waves ni tiri efe pa wow brush na watching trust abon yam sata pon belty fiber linen papa na den na show so wadaro me ala oh me di before you want cd bi ene say ye di ni ye de ba wow no yes no okay do catch you
Oh, no sin any Jimmy ho. Enu ani. Any Jimmy ho pa no one crying. See, obey mama bank crying. Na see you. Sabren so na me nkota na crying dent na me prefer say me come crying. O ma number come center na say. Baby any community center. Come center number. No the man. No the man. No more ska Sabren no more ska. No more ska. Ko to ton sama me na for no me. Okay. No ko enti di say na kon crying. Otu kwan oba no no aba nti obefa me firi ha ne ko. Nti wuru ka say di be sense oba abefa. Di be 6 months. 6 months. Na okwa brochi no free. Na ne kasa. Na minya contact bia. Nti oba ne kwan me no fa so hu. Mi ko chere ni mi fie. Okay, that day. No oba. Oba. Sabren no uru obi ani ho. Na me former boyfriend na dada na. Dada don't know way no. Okay. Nti we buy no. Na say it is na mo kon crying. Oh, oba day na de chen ya ne ko nkra. Ona drive am ko crying. Wow. The more kono ko be na mdi okwan so because unimu no. Sasa ka ma ese mumu no. Ni hwe. O ka chance wa umi no. Obusa ya mkansa ma umi no. Na de no wan se nipa no nim no o kono ehu bia ni wu. E ma de mo kokuduro. Papa ehu bia. Enta mo dwo so mo de mo tu kire wu. Se ba kran ka mo to me fa no ho. Oni ma. Se oni ma na maka, o se ba dwo so na mo si okwan ho a. E ya no mo to akire wu mama so de o mani. E dwo so mama de mo tu kire. Said ne onkoshia de e ko hwe hu ado. So kokun. Nti mo ko fie na hotel. Ye ko ni fie, ni brother fie. Oh, area ben. Oh, dance Swan Lake. Oh, Swan Lake. North Connection. Wow. Now I could do. Come on, who do you buy saying? Oh, me be week. Oh. No sama ba kumazo. So only tina buy saying. It's not be 9 years. Hey. O catch us on the Kwabujana. Bo hanu ba. Okay. Into you and subscribe no de ba brabo because all mami you know. And subscribe by there. Me cry man say that. Hu just na setena no ko tukwan no aba. Otukwan no aba. Beben no ko. Oba. Oh, oba otimi di bia 2 years wa ha. Bia 1 year no ko. Nti okwa bia 4 years no aba. No aba. Nti okwa no di cocaine ko. Nti okwa no koye adwuma no wo abochi wo so kan ho. Oh, bida. O ma hu cocaine bida. Yeah, person. Na odi omni anaswe de because no dey prepare be mpaboa na ba re no. Mpaboa. Na mpaboa no wen sen. Mpaboa me ma slippers a. Me ma slippers Ghana made ni bi. E twegu ma model ho no kama. Hu abaka say to no na ye ewa. You say you are feeling on inside. You are 100 grams. Mpaboa no slippers. Mo ye no dem. Sa obi na e. No dia ba. O de ne suru ni nyina wa modern kama na o de abanti parcel ni bia na de ne siso depend on him say sanam de okay inti na ko jana kwa airport ni ko jana na o cheska airport na say ontwe bia orem wow ye dru ba bia na wo ka say mama mo ye Ghana made slippers bia na mo de cocaine 100 grams na mo de egu ba ko bia mti 200 mi ba ko bia 200 grams papa wa ko bia di papa pe bia 400 grams ti 400 grams no wo hwegu dia de ma obi a wotie no tomato tin tomato kitwa no be sen me fa say tin tomato kitwa ni de 100 grams na be ma bros tin fa say tin tomato no ye ka ne quarter size no me fa ni say 200 grams na be ma fa say bia milk chance milk tin no half be half be sa be half 200 grams no le good babo mi be half 200 no be half ti 400 be milk chance ne ba ko Ezra na say no mo se bia fa say musa milk chance ne ba ko a mo di gumpa bo dodo be sen mpaboa 2 paste fa say mpaboa 4 be kum ni fa you know de gum now emwa be na oboa no wo sa dwumadi no mu say na wo hu se mani ate na me obi a me nkasa nti na hotel mo ye adwuma no me na me da ho afọ bibia mbe parcel no wi a me na me ka bibia da wo de beko na police for kan na ho no immigration side ni de na me nim de omo mbe ye adwuma na me hu omo be parcel de adwuma no ba de okwa no o de gudi die no de go suitcase o tun fa papa pes be sen oh bi am papa pes be tutu na be se bi 6 enye bibri sa na entire so me ni se bi on tare no mo joromi no na manji bi da eno de me
By pen and by say, we in Finfino. Almost Philibia, and we are packing on Sunday is silly. But I know what one I said you could. What they call so could channel in a junior area, they are can do now they call you so or 3 me. What you go, sir. Now, I was so for Bompire man on I said I'm a call criminal Malambio. That time the only protection the Nibia or no, I mean, or more who that. A smart guy. Sabin any age basing. No, by 42. 42. Okay. And now, no, I don't butcher, no, no, Obi on Massa. Nedebia. Oh, no, read. Okay, no, no, but see, Uncle Fosso tested. Now, it be back better. Not la tester for no back. O 2 for 1. Well, my main idea say you like me, men crab, and I mean, was experiencing all as town any meaning. Okay, that's in a pain. Oh, it's them be 2 times if you are brutch. Oh, Brushy. Oh, room near chin, I say. Oh, room near chin. Country Bay, Germany, Holland. Germany, no, them Holland no call them be 4 years. Germany, the I say it's in bay Bruno, almost saying into Yanfanantum. No, Germany Cratana. Ezra, 94.1 connection now. No. See, or them no for national friend. David. You will be no buy. Only be one and one. About can I say? Oh, okay, I said, can you trip and cow demi in second trip? No, demi becona, Okunya Sakis in Tinia. The only best sense of them 4 years no. Oh, be 2-3 years. To be 4 years. Oh, you then information, Siachino. Oh, me con a brother will and crying to Namikubusanas. If we want to make us all. Oh, please, brother, and a massive in man. Okay. Sabina cassette near the night recording that the second. No. My nibby. Also, you be a brother. Joba na Rabano Cosin. Call them bear 4 years. Says so young for and so cousin. Papa, young chong. Papa, send the enemy. You know, we should be now so maybe catching them. Catch them. Or buy a cranama. Hano. I have so no tear say. So, Obana Banana saying. Oh, by number in 2-3 years. Not the only way doesn't know one as well to go to you. Ezra, Also, not watching me. 4.1 I almost said, or no way, third one way. One, second one. Guy and them by now, I feel my second one. See a chin and I'm a second one. The third one is when we try. Crack. Or buy no. And then it's our baby eight now. Osako be mana. Osako be. In a meeting. And then say, honestly, we say, wow. Because one me. Or Shabo when this so until Shabo to make us say, or call baby, say, or you're not against so so, boy, me and BBS or no problem. Intino. Mimpe baby. That's me, baby, I may fat. And Tinez say, me trouble woman say, yeah, snatching, you know, woman miss can I me find you, man. Oh, nothing. Young no buy. Say, one and yen tembeti, because so many abre. To almost carry out. Be that time be $500 vina. Not the mouth. No, come on. Oh, way. Come on. Maybe a fucking power. And what the boy I be no. Oh, you'll be a some how pan I said. You'll be a Pembe. Papa may forgive. Me will be a man, chance some question. Me no dear cacre. Forgive. When I go, who flower to some of my genius, forgive. Hey! Because I have some chentem cry. One is over Tatan, who know me actually. Me or the buy, and I mean, mamma stop on one time. Actually, season is sick, be said, may give me the frame. Okay. And I offer police by and I'm a chance. Drug money. And a drug money. No, Obi be Chiama. We be Chiama. There be on no woman and this share baby me free. The bundle, the dollars bundle. So Bokumasi. Into Bokumasi. Ebaji. So Ufanwakra. Haya, Obaha. Okay. Timmy corn hotel or Danana. And who saw these see me? I didn't also remember Scana video was the case. Which mean we are Timmy Teno man die, man boy. No dynamic time scan be. The police were by us. What the police were by me training says so not to me the police about the animation be reviewing. Hey! Oh, police in any. Me didn't call them the boho man.
nti e one no akoso police ni sa no de ne call no okobo share no so de ko me amesettle ti o ba na me sister mu nyina ye kan no and say de bia be pa keka wa ha ne akwara ne na ache nti se wuntimi nware ne de agya no kwa no nko ne hwana no se de na me pe na so me mpehwe de ma fa na ni ti mi $500 na me de aka no ma no so you be sika am de ko fa ne ma e ma so de e ka bre bi na e ko fa ba we bi kuma si ya me fi isimba afofo mani so shishi na ne bo uskapa se wa mobo ko na wu esa tilmude na mini abai we wo na boga bi aba fitema yesi ne wo fa no me hwa de ya ma me mitimi ko anajo ya timi ko wen ya na se wona anyway mu abro na mada okwaja me afi da ko ni ma me wo ba na ware no di na me wo ma me mi ka ki mi no jeans ba ko na mo panka dada bi ni e be da ware aba yesu me pe no ye me ye de kwamna o si aba ware na ware no aba ware me na me need to me Jimmy ma me dia na open sa do na golf one aba pa na special car pe golf one tin fan say enemre mu a o so pe Benz S class Ezra 94.1 na so me tama o so utiwe ai that jam eish ni hu $500 na o di eri nti hwinwuma de ekosoro so nti eno de men hu ni use because that time ni idea bi a me de ana na me koko full slide me yi selection ye adwuma wo ho na ma sabe boutique ni ho boutique ni ho ti full slide na ko yi bi ani aton bi ni ahye bi o anya na dwen so bebo best opportunity pa wa anya na dwen so bebo ene kro no kra nko yi ama no na mo kra o ti ase du we na ko unya ha bi third one papa ndi se ka se ka de ade be chi o third one no so free papa free third one no de mi ni papa no ku fu ona hu why not na so no so we ni o third one no ba on se sabre no what could the drug dealer chi ammo hu ska hu sa drug mu niema efi ono wo ye wadwen se obepe obi oton drugs na oton wi bi sa about him and de ne ye hu bi ansa ne we ni ba nti ne je say ni mo abrochi for mo yes adwuma no be na asa me fa me hu ne de 94.1 phobia ne no mo tip to honom ne ade mo ye tester ne ade me ni mo nyina ni links ni nyina be na me fa me ho enjim but e ba sa na oni di na chikotena akra no hono be ye wo de sin kuma sin to oja wo no okọ na me konkran unya be me be fro oh papa they say girls the girl am ho fe so we dey say o ntwen kra me yiwa trot so maka je say me nyina fa ko nche reverse usam ho wa ba reverse we dey go akiri ya pa cho wo kwa me so wa ka no mitim no obi yi mes esi fom na wo ha wo ho sa me ma won kasa nche kra okay be ofi no ba foforo wa me ma ho bi on pesa adinja mpeni na me na se de na mani edin sitie no me ohia na me pre nipa kro na afi akofa problem abre me hu ni se me ma me nsu se woni bi nti na esa ne yenko abra misha wa sabe na obezen first trap na obezen first trap no 3 no 2 sata me me be wo third one de na club atwam Ezra 94.1 DJ Frank Croker oh DJ Frank Croker in the box Cabana yes nse mo twam enti na club no na mo ba no na asana mo be sano na na mo da na say because nsa de na wonya de papa sa na sano be sana na club no live wo baba na live ni ho na aye enije bonnet se phone na aba na ekuta nkwala na ye time no ye ko disco na ye kosa superu ye kosa je se ye timi sa ma club no obi atwe ne homa ye ofro no so me ne madam fu bi a wo na se asade me ya ade wa asa ho me san so na fata me nti se wo se me ma na twa wo sia madam fu no so ye kama nti ye sade aja nti akodisco na ma why na afro mu no de ye ko club o mu ndi gate fee yes what me performance akra no musa oh ye ne wo mutena se kama ka wo mu pay asem me won say empanimfo bi no matitru politicians no ne ade na ba satam formation
we de common pomesi wo ba de nya pomesi yetimi anom na mo table yi so to cheye na we mu di nsuo we ha akwamege kura ka meboni din wo ye wo to na wo di nsuo wi na waje bottle na ko nsuo egu kama kwa bibia ni we tim di coffee kura tum na ni achenji ni ase pomesi na ye bi awrade fa boni nche na me pa cho club so mpanifo mi nya bi enya ska bi firi bi mu ho because it was Satan Land Cruiser NDC from penifo PNDC NDC from penifo yi wo mu awuo yi papa bi shala course no hye kai papa ya be twam ho na dia na omo no ko gina cars no omo na from pese hu se wonya ma papa mo ko jo mo kwan na se dia yi papa ebi no wu bia ebi mo wu nti e modi na ubu ha na oba se odun pie ebi kra oba fa mo free bia podium bia no madam for no hwe mo class na oba fa mo free bia podium na dem lighter na ode mo ko bia city hotel keke ne ko na o mama ko enjoy esa ma fon so ne ma na obi ya ne amamodi enye so ne mo koda de bi sata na enye nda no pese wonu so ne ma papa nante ba man ba ko yo wi de mo mi zo na apeno ma ba ko yo wi ma ba queen papa wakunta no minister yi izo bi and we wakunta no na oye calm ohume nso obi wa uhu nipa a uhu ne nyese wote wo se ya na oye nipa ohume ohun se ne papa wo memu ade na oba kama se ontimi nye successful ana ontimi mmobra bia na ase nipa ye no se de wonye o se de ne ne edi o nti na ha papa no nti ne ma ne ba ma brabo ono be shempa kaka na me baby shemechi na akwala no ho fe oba no to one hwa akwala na kudu baby ko pense akwala no papa tie no free me hu na ono ne me e worry aye wo me husband Ezra 94.1 no ahimfu hey kokoko enche mu ina eno so ohini so sitie de nkrofo kwa broche ni adi o mu ntimi amwa nti na ohu emwano na ehu if you ho ana nipa na ntimi mwa se nipa no ohu a si carry ho level na baby onu bedru bi obi betimi age o free nti na ehu se no mu ne nipa pa abodin no nti ohu bebre kura wo bu sesebe wo ya hyawo ni nti na ukọ ne nchen kura wo ka bibi a chese onfa na dwene ne den emma nti obubodwa a akobi ahimfu bodwa o ko mu me jai se de me nko ba bia to mu bia na mu hu se wo na wo da o me hu bi ko titiri bi pa ye van fon kon en ya dan wa so hey bani vue nti wada romon sa we no nyina mu no omu hu aparity mi bo aye mpedin bo o timi bo a opa na enkora no so bi mu anase be ma no mu na me no mi se de ebie ni edin e chiri be jonki fo uhu bi penyana Ezra 94.1 Adu Kumasi. Oh, the obey junkie pan de. Ono ne me first boyfriend no. First boyfriend. Well, we tester. O tester on krofo a omo ton drug krum ha de. We bubodi a onim omo nyina na won ne test ma wo. Kwa Abidjan ko test ko tese. Temane ade minim wo mo. Me minim wo mo nyina. Bubodi se minim ko ni tu kwa ya minim. Nti wono no ye sa no. Or the year addict. Be free. Oh, no, ba. No, schoolmate. There be no any semi cacron, be 4 or 5 years. They know a cute until you. Okay. Now, oh, member type be our pay. So when I'm person in Nancy, apart from say be a do quarter back. Oh, be my type be say, be my type be seen a me pa. Me na mama pay. Be my type now pay. And now ni Papa, oh, so be I wanna corner day. Na me probia nimu edu. Nimu nyam bunu ho. Ana me so many e den ti de obunu ho no ba wontumi nyina animu. Na we den. Me ni e den. Me ni e den na me hu ne me ye. Be I say me ye smart wa dream. Alapi. Ti wo di sie me a enye ye. Ana sa type no. I say be a oh, Jack me tu kwan. Obi ti ba kra na ere say we tu kwan. O ko haba. Me so be me fie ha behwe nti be ko me ko no makopie biso na de yenko na ba opa nko ade di ntema opa nko ade me ntiase ndi me o show
enso wo so no ba na mpa eno ame no wi papa ase we dey to dwa wo ba bi na opa ni nan eh obi ba yi ni saa time na ye nim na me pau chew say ye nim anka ye brebre ye ho ase mo sisi dan ni ade mama ye na nka enso ye gi wo mo ahunu no wo no ona hunu no ye nim di mi mpetwen wo ka se twen no bi ho ase wo ne wo ba foforo nam ne ge se wo ase wo sisi me wow nti we nyina na keka we nyina bom no na maame wo de koso nyina na maame ti ase maame wo ho maame ti ase oh that's all sa na ma we nyina koso nyina din na no utimi bo na mane se ma hia obi bi ase ni se ana otuofo se dan ese we that time na futu no se na nipa nse dan tufu 94.1 na odibi tu anansesem okay na odibi ama okasa kwa on pekasa na wa prew nti de was wo ka kire no bi tembi kro bunkotodwe pa ma cha okasa kire me say abrabo ye mmonu sa membra from na nti beri sa bre koso nyina no obi anye serious bi am fan sen kra so hu abusuafo aware wo se na mi ana se unse uhumia unse me sheda ni adwen se mpese metana se wa ko ma hu siesie no oni na fa ku kaka trouser she ni ma che se mpaboa tenten de mepida nti uhumia ukra wotimi family ko fi se oba we na mpese o ma me kra beka se we ni de uko fa ni fi ma me wata yi de data na life mat see be na yesi huma ne broso enema no na munyina bibia nsi da kro bi ma ehu bo se kwa me na so ehu bibia nsi wa kwamu da papa bebre ne si e unsa abrabo mo kukudro de usi ma wo ebi ni se me accident da ka na wo kwa so ne be ma no na wo frabuche na aba ne na fufu nyina ye ko ni fie ti abrepo dancing usana uremu kwa abrepo no ne nsi uto na ye akodidi Sunday didi aye ko awia kakra be 4 tibi won saka na 94.1 bufasu no moye ne nsi uto no this speed nti to no nsi nsuo bi wase na ahwedifo bi wo the family ben komo yina Muslims for no school no nti ho na ka no ko choke ade ne kai yes na pampam ne da form na e kosa obi ampra we see am we see am ha ma pantan we ni ja e de ko hospital so efi nyema bibri enafo na no mo na obi si wachi ko fa boyfriend pa na bibri ena se na wo bon papa ana mo no ubu ni asa na nam ebi wo ha wo koye sa na ono apatu ni wa yaka nti wo kra no wo mo no wa ni ewupo say madam family nam wo ko ka me huntuma sei die ana ono so ni mu secret woni ni nam nyina la bia woni focus mu wasasa nti wo be jaya man manaka na ya so boyfriend pa no na focus ya so obi ehun nakedness na so ko je obi de pen ba sa se ne tete that say ndi ni nsi ekire no bi wo ha na yeska na wo pe nti ya da no be da David ni si ekire na sabe na condom o mu use condom na se na na nya common sa na condom nya common na nya kan ho ase ko na HIV mai sesa to be enemy say ya rebu somewhat tablet moto no pharmacy enum se bia wonyi zen na mentan nyim ntino sa nro no ma fa bida le fie die so e na se bia wo ha bo frɛ ho ne ade ana ende yen kan no fie so na wo hwɛ na bo so me na so na wo hwɛ na emu ya na wasa na na we free na afesu so engine so no am the service no bia kakaduro ne mentia ne ade obobɔ so na da ye ho na bomu a na trans so hie so Rebi enya de mi yisu mi ho sa anti mi de nsuo se me dware ye na ma wo ma no muntie o muntina mi busa eje mi busa we gese etwino ko mi busa ma mo we so busa ba nya amane nya sa why boye nti ye kan ni de bomu a breben wani ba ho so na de ni sie se afedie ma bre mi ko sua djuma na me ko eden ni mi sie
benya be 32 na mani ba me se mpese me kusua adwuma be fe na saa time no me huska me ko de me am de me koto machine de me ho koto adwuma mu ade pam butterfly na singa butterfly na da so ho kra ena saa me de adwuma sese wo ho enti me di machine ko ye na me kusua adwuma me master me ko ye so no so ipire me ni enti otima me gab ma me ne me boyfriend call lunch ba na matobia bre ne na show uniform me there be sasa na say your pam check bi ma ye as chan ho no enti say akwala me sua adwuma me master team ma me call lunch na ni say adwuma no me sua me hu hwe wo ho by the grace of God me kuskuna me art is ama me pamade sisi me pamade do why then share the pam me sua ye okay you see what pamade for how many years oh me sakra na me tena sisi me pamade me sakra na enye me dwuma kro because who scan so ama me diska kese say ade pam no pam ma ne me made na say me pam manko ade adwuma ba kakra o nkwala Debbie minko na pam papa kwala bia papa omo aso na be bia me won who sama nti you okay me pam ade kakra ate say o hwe sabre yin a yedi nkomo ye ya enfie pio enso TV and radio na ase we ya we sin na sent kwasi krobi so na se refugees omo na ntiako no bi so pan so TV ni mattress no dwan dem TV so dey titi so what's not the now shit baby of one baby obedru ya den nanka unya bre asako wachi na kwa sa hye ebre foforo biom ayabarewa nke hye be nanka be papa that's what bum dia ensha nka meye pa dia me person kan ni pe bi besua se me ya baya nanka bia ma me tu me fo na me tie na me nya futufo bi so won chen asa bi wo ye ma me panyin nanka wa fa brabom kakra na ni ate nanka tu me fo se me ba brabo na ye boni se ye fa ha ye sen ha enke bia nka me dia ho brase betie se nipa no ni obuo Ezra 94.1 me obi a me buade pa penyu bie no betia ka sister we didi matam da enso so hu mi ahwe wontimi ntu mefo me mbre me ho ase e wo kwan bi so nti ka de mi nya bie mu dia ka ho brase ani obuo na me de bi bo me bre bie ani entros we so ye ti ani ye to aso no me da sepa na o mama no so no ya no mu di nkomo yi o mo te sen o di obrabo itu omfo papa se no msi hu no ba me mama me o hu me life history no me fancy o mo de me ye wi ase bia amwa me no maka kire o mo me area mete me yefutufo okay this me hu sa kole bi bia me hu se makomu da ne dem yakọ bibi boni mu try se me ma no warning na me ne hu se de wo dua no onhwe wow da ho twen na sa na ma yesisi mitena ka mu post mother betina me nchen bia me mawo nkanka girls mitena ne nchen a ma de commercial kakra na maka kakra chere Ezra se ye nyo opportunity se bia ye ko asori bi mu programs near the bia Sundays bia youth no you know ko kasa na bia schools bi de anka betime volunteer papa akonya wo ho de anka me ni problem bia makoma so ade e dia soma me no wow se yenko ka boni anim yen kire ha boni hu sunsanso siti de ubedua no ubetwa Ezra entire no papa na we me hu ba akokra we akonfo wi na e chere me tu ba na me ye tumi ayi me niam to agabon nti niam no kra de me ni ba bi wo di wo so ne ade ne tonton de abroche so ntimi anko bi obi ye passport ma me ye passport nti so ko immigration ko ye report please report na ma me se me nko piska me mpi obi be guarantee ama me me nya obi obi guarantee nti be hu se ni patitru no mu sania dina no hu se enkrabia na me hu ni se enkrabia me hu ni se sa nkrofo no ni adwen papa bi e mayen be se
wo hu sese be we akwala na wo form no pese o yi taste wo pese wo kan wo hwese nkwan enye se wo adwin bi se akwala yi wo school kakra kana bra bo ho anke be boa no ana akwala bi di ni si ha anke be boa anya sa enna na wo pese wo no dana Nipa bonisem no me do we na wo fast carbon do no team mi no the fashion won sama wo fin say where did the be some so see pictures say here kata isha wo mi no wo the fashion wo fa anya hwe some of friends intimi so me buy some of my friends who say akoboy hoba afa second na ka onye sa baby kafra eda se ojama papa tisimo papa me da se papa de ma me atuefo pa o tituru ne ema no ama ye futuo papa mami obedi demrebi but enam se wan to ne niam yie no ntino ede no enkene ejapade a wanya ne be na ensem o katwa to na me de ka wo san akonachi a ade an ka obesua anoso obese afri mu eni se obebre ne ho ase na wodi obu adi nanimu kan na watie afutuo so ene ye mayua bebre no ah yes so no ade ba ko edi yenya pa eni se yentie afutuo ono ane woga o se ye ni eboje ne so ubo se kwa wie akire no na asem wato no obo ne nsa no o se mihu yanka na so na aka akire abayua bi wotifie won pebre wonye hwehwehwehwe wako handa wonye hwehwehwe ka wabo ne chem so efie ro betwa wadapa amu ahuru se obe han no odi sika na be han ye ntumi nkyere no obeyo saa ba ayo no eya hwede sede na brabo ne kokosie won mre ne ho ase enti wonam panyimfo so se ya tietia anwo so enso bedu brebe no na wo bo ne nsa no osimi hu yanka nenso na aka akire ti medie afutuo na me soso me de be ma me nua maayanom emanom obuo eyade ehia ahobraso eso to aso bi na ti afutuo kakra ti afutuo kakra na wo je wo menaje menano eje nsemu a woni pakro na wan fa buo ama no wono na abeso afre no papa na wie enu anu no ai unye busabika ho unye we minimum papa na ka pese ke so na me fere ojama busa na refi papa kai na ma me na wo kase wo first guy a wo shia wo no wo si Soakins na minim Soakins Gary Soakins ena chese wo di fa wo na kom de me wa fa ni do na ni do kan ho eni bibia se no papa wo ska nti omo living ni do sugar ni agro brother ya semu ojuma na so di dey fried rice anything na me so ojuma dey fried rice ojuma dey fried rice na ba so dia me matia no ni pizza another shawarma o there before there be ope mo first boyfriend dey fufu na say shawarma so brother papa be kum you ebi wo ko kan bi dey say Soakins won't be that na so dey fried rice na dia no say omo ni penso no Soakins ni dia ma na sa koche na wo benya ne Soakins na dia ni so dia fried rice rich one na sa kokọ pia so akokọ no bo se ne to no ne sira no etimi pa mu mienu wa akire na so ye nkonkon a ma me hwe ojama de no eja Ghana na ti Santos Park ti Santos yo that's all tin that's all na na wo ya shenye de papa areho eya ohia ahokire etimi de nipa so kosa ansem sika fa ne nsem wanka so ai sika ba ya shasia no ni dia no miti sika pampan fufu so de ade ache so kura na ede na wo ni de ade ache so so wa ya shepe sika pampan ni discussion be na mzi me yi me hwiase ya me hu but wan tutu ne niam yie no enani nyina kọ ti buru arun se obi was me godmother obi tufo say onu wanyi obi sa baby that say sika o ba Land Cruiser sika gwachi first trap na ukukura mpanifo yinsa wa bursa twom otsena ma no wa yi sika yi say bundle se ne awam ye ne be die alapi fried rice fu ya alapi na ka
$500. It's kakesi na So to asase. Na to asase just By way you this can ye. yɛ ne bi akɔkyi no buy shopping. Go shopping. yɛ bi akɔkyi Tina brabo mu nya obi a wotufo a ya no de nyame ase no bebre nya futufo nti anu aso mo ko se yo na asempanyifo no nkwala no ye hu yo mo nti se ne ye nti se mimi nya maame a mafa mu da meja wa man so akopem because mimi de me kan se wudidi matam kra ye madwuma e wose me ye no ko maame fo no mu hu ye se yakule ni hu fo ngo obi so numu abe osuro se obefre watu so bɛyɛ no nso na ka bi a wonye no osuro se obeka kwala anim nti ye makwan na nkwala no ye ntu o mu ne kra ne ma awia no koto obi fo wose kofa koto mafo o kala no so no saa bɛ no still a maintain no me kala fe papa nkuto na me Vantes okay Vantes na me koto no city hotel nti na me kala na me jai sra kra so me ye no sɛ na mpo na mama ye fe me se boni na kai papa we to city hotel na me mo konko yo buti na bugina otwe ni ye de ko ka wo ko na sa ka pese wo bi me bansa na bugina ho wo ko ndo so nya ye eni o nyame ne ye boafo das na me oda roma o ye ko wasem me twato na am se brano e be mo aba na betisna sisi na betisna ba bia me wo no na ma ni mema ni na amfro no mu semina obi asem bi obi apeso busa wa brabom bia de ofam na so yi na no yen sa kra be tutu machine na ba ofie o opuma de na ye program free o o jama si na abaka ye ko ni ye duane no jama ni min kwan ye na ye ko ofufu o ni ahwe e de nkwan obi anya nkwan fama wo wa na ye life ma me ye ko wasme twato papa masime twato ni say ma enipa ntie mi na omo nka se bia brabo no me de enka achi maame na ba bia nya me di makodu bia nso me de urade ase wa mama ni da ho na me di bia tu nipa fo a me binom asakra enka nye se me panyimu ti se ma betena se abekeka me pass a kire wi ase na nyame wo soma wa sa na oyew wo de me wura deep sea ana makowura no mehu sai aboa no wawu den chema wu enti mimi wo bi ka kire wo man ni nyina e free ahemfo ko fa ya sofo ni ye police fo ni on man ni nyina because baby a mimi ko fa baaye no sabio hwese mi nya police ni a woni me bo adwaman a ye wo so de mi ko shesels no yi mi ni me ko dai enti wono wo ye me papa se me pese me mani nya asma sa amre metuma ma na nya asem enti mi meka wu mi ho ani masem be ka ne se afoforo so be nya mu nindie na ekwan bi wo ha etene woni pendi so na wie ye wo ni nti na wo se me meka na kokodro kwan so pa me ho achi me wiase nyine ho se boni bi a wo ye ne wasase su bi a wo betwa so aba na de wo bedua no wo betwa enti de wo na ne waje ni aye ka ho asem ni nyina ho no me ye den e wo ho mafam ti se yesi etena hade anka na ye mpon enti kakra me bra ebusa me amaka no etifo mamu fa nhama dwum se bio me beka ama abre obi ase ana aye nkwala no omu hia se ye betu omufo enti mumma kwan na ye ntu omufo dodo obetie that's do yo yaba so be yo yaba that's me do bibia se oje bre ma yakohwe video no baaye na me ka o se aha eguso aye Emergency Ghana TV me didi se watin sem bebre na ye maame kansem ya afi na ye siso no ye nhwe ye because ye maame fo no although sometimes from so no efio mo because papa fo na na se maame fo ni timi ka se me yele miku omo de omo hu bibi boni bia ewo ho e na awofo na omo ta ko ejuma no so wonim se oba no ebeba 3:00 a obepon school na wa ba fie 3:00 a na wa pepe ne duane e de esi ho enam se ye maami obi timi ka se o me yele nti no ono so fi school ba na wa na adwen so o me kɔ ne nkyɛn no ena ema ne be yeden ebe seye eba ne se mpemu agwa na ye maami na onim hwi wo ho but because of sanyama nti no ema ne de ne ho wura sanyama nyama no ena namfofo nso bibia namfofo namfofo de omo ye nyama enti na de bia ye ka se adamfo abefa no ena eche usuban yo because namfofo odi omo echi no
ɛna ɛma no yɛ den ɛsɛ yɛ ɔhu sɛ oh sisi ade waba so sisi ade yes owom nti ɛsɛ ɔde ne ho hyehyɛ saa nyama no ɛna yɛ afe na yɛsi so no wo hu sɛ wo body ni gyina so wo sɛ yes wo yɛ guy a yɛ kasa kora wonte wo hu sɛ abrabo bia nsi w'ani so yɛ kasa bia wonte maame betimi akasa mpanyifo betimi akasa oh asɛm ɔmbɛka ne sɛ me time ne nti maame ngye m'ani ɛkeka kɔ kakaka na ɔbɛhu sɛ wahwere nyama bebree na ka that time na nka start sɛ woyɛ business bi anaasɛ wokɔ school edu anim a wobɛtumi ayɛ adwuma bi a ka wabɛhu sɛ yes wobɔ adwuma nkasa but wowɔ so nti mɛma bia wobɛtumi afa isi a yɛwura December yi deɛ burgers bɛlande mmaa no deɛ ebi mo obi abɔga bɛba December yi deɛ nkɔfo bɔga bɛba yɛ maame kasa fa ho kakra gidi sɛ wotie bi sisi a deɛ wobɛhu ne sɛ wowɔ so ba wokɔ anim kakra wobɛhu sɛ wayɛ mistake pa ɛho cocaine dealers yɛ maame ife bi nti sɛ wanyɛ efutuo mfamfi yɛ maame asɛm yi deɛ na minim deɛ wopɛ wɔ asase wɔ so bi nti yɛsɛ yɛ maame asɛm yi a wakin me mafa bi wɔ nso a wɔhwɛ me fa bi wɔ enamfofoɔ no hu sɛ ebi nya na watwe ho bɔkɔ deɛ ɔbɛboa no na ɔde ho abata no mɛma no nso so mofa baako a motibetimi ne na abɔ bra na ɛno ano no obi wɔ hɔ no ma ɔfa bɛma na nadafo bɛka sɛ owe deɛ ɔntete ma to forget that you nim dia nipa ne bɛyɛ bɛyɛ sense ɔwɔ so no nti a ho sɛ this is your time nti no na waba so ebusua ɛna me di bibia ebesi na meka o sɛ eguso a Emergency Ghana TV subscribe na like dani ayeba. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.